Mama. Mama. Dana. Leso. Senyor. Nk'uko mubibona muri iyi video rero, indege biri kugaragara ko iri kugurumana. Ni ibyabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho indege yari ivuye Kinshasa yakoze impanuka igeze muri Lualaba. Byagenze bite rero? Iyi ndege yari ivuye Kinshasa itwaye intumwa za Minisiteri y'Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, yafashwe n'inkongi y'umuriro igeze ku kibuga cy'indege cya Lualaba. Amakuru avuga ko mu bari muri iyi ndege nta wabuze ubuzima kuko umuriro wahereye mu gice cy'inyuma. Amashusho agaragaza abari mu ndege basohoka bwangu ubwo ikibatsi cy'umuriro cyarimo kiyongera. Iyi mpanuka y'indege yabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 17 Ugushyingo 2025 ku kibuga cy'indege cya Kolwezi, umurwa mukuru w'intara ya Lualaba. Hari amakuru avuga ko iyi ndege yatangiye kugira ibibazo bya tekiniki ikiri mu kirere. Abashinzwe kuzimya inkongi bakaba babashije kuzimya uyu muriro, ariko nk'uko mubibona iyi ndege ikaba yahiye igakongoka n'uduce duke twayo twasigaye. Icyago rero cyahitanye ubuzima bw'abantu. Kuwa gatandatu muri iriya ntara ikorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ishyano ryaraguye aho ukikirombe cyagwiraga imbaga y'abantu benshi, hagapfa abagera kuri 40 nk'uko Radio Okapi ibivuga mu mibare y'agateganyo. Aba 40 rero bapfuye cyangwa barenga 40 bapfuye, akaba aribo bari batumye iyi ndege ijyayo, nayo bikaza kurangira ikoze impanuka nk'uko mubibona, igashya igakongoka. Iyi mpanuka rero yabereye mu kirombe cya Mulondo mu gace ka Kawama muri teritwari ya Mucaca muri iyo ntara ya Lualaba. Radio Okapi ivuga ko abantu barenga 40 bapfuye, imirambo yabo 34 ikaba ikiri mu buruhukiro bw'ibitaro, mu gihe abandi bene wabo babatwaye kubashyingura. Nta mibare ya nyuma iratangwa ku bagwiriye n'icyo kirombe, dore ko hari abavugaga ko abapfuye bagera kuri 70 n'abandi bakavuga abarenga 100. Kiriya kirombe cya Mulondo giherereye muri kilometero 42 uvuye mu mujyi wa Kolwezi ku cyicaro cy'intara ya Lualaba. Ni ahantu higanje ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu buryo bwa gakondo n'abaturage badafite ingamba z'ubwirinzi zihagije. Amakuru avuga ko abacukura amabuye mu buryo butemewe bakwiriye imishwaro bahunga urusaku rw'amasasu y'abarinda icyo kirombe, bahungiraho barunze ibitaka bibarusha uburemere, bigwira abari hasi mu kirombe. Kugeza ubu ntacyo leta ya Congo yatangaje kuri iriya mpanuka, ariko amakuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nuko aba bayobozi bari baturutse muri Minisiteri y'Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bahuye n'iyi mpanuka y'indege aho yafashwe n'inkongi y'umuriro, bari bagiye ahabereye iyi sanganya. Tuvuye kuri iyi sanganya yabereye Kolwezi, reka twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo tubagezeho updates ku rugamba uko ibintu bifashe. Shabunda, abarwanyi ba AFC M23 bafashe umudugudu wa Maimingi. Byagenze bite rero? Nyuma y'imirwano ikaze ku cyumweru tariki ya 16 Ugushyingo, inyeshyamba za M23 n'abafatanyabikorwa bazo bigaruriye umudugudu wa Maimingi muri teritwari ya Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano hagati y'abashyigikiye leta n'inyeshyamba iravugwa nyuma yo gushyira umukono ku masezerano y'ibanze. Ni ikindi kimenyetso cyerekana ko ibiganiro bya Doha kugeza ubu byabaye nko kurangaza impande zirwana, nubwo mu byasinywe bivuga ko ibibera ku butaka nta kizahinduka. Ikinyamakuru Tazama RDC cyo kivuga ko ibi biganiro binagaragaza ubwenge buke bwa Kinshasa ikomeje kwizera inyeshyamba za M23 n'abafatanyabikorwa bazo. Societe civile yaho yagize iti, ese Kinshasa itegereje gufata icyemezo mu gihe inyeshyamba zizaba ziri Kisangani, Maniema cyangwa Kalemi mu ntara ya Tanganyika? Ingamba Kinshasa zafata nizihe ko yagerageje uko yari ishoboye mu mujyi wa Goma, ikazana abasirikare barenga 100,000, ikazana intwaro ndetse n'ibindi bitandukanye, abacanshuro ndetse n'imbaraga zose yashoboraga kugira, ariko umujyi wa Goma bikaza kurangira abarwanyi ba AFC M23 bayifashe. Ese
Tshisekedi kuba yapfukama agapfukamira AFC M23 hari ikosa ryaba ririmo. Reka twerekeze Masisi y'inyeshyamba za Wazalendo ngo zigamba gufata imidugudu ibiri yagenzurwaga na AFC M23 kuri iki cyumweru tariki ya 16 Ugushyingo. Biravugwa ko imidugudu ya Kashanje na Impanuka iherereye hafi ya Mweso muri sheferi ya Bashali teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru yafashwe n'inyeshyamba za Wazalendo nyuma y'imirwano ikaze n'inyeshyamba za AFC M23. Amakuru aturuka muri kariya gace nk'uko bitangazwa na Actualité.cd yerekana ko Wazalendo yagabye ibitero ku birindiro by'inyeshyamba guhera ku wa gatandatu. Ku cyumweru mu gitondo nibwo ngo yirukanye inyeshyamba za AFC M23 muri iyo midugudu yonyine. Abatuye muri iyi midugudu yombi bamwe bahunze berekeza muri Mweso centre mu gihe abandi babuze aho baca baguma mu ngo zabo. Amakuru kandi akomeza avuga ko umwuka mubi ukigaragara mu misozi ireba Mweso na Busumba. Ngira ngo rero murabyumva neza ko ku murongo w'urugamba ho imirwano ikomeje kwerekera, aho ibintu bikomeje gukomera, aho abarwanyi ba Wazalendo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru bafatanyije na FDLR bakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe nk'uko twakomeje kugenda tubibona muri iyi minsi y'imirwano, mu gihe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nka Shabunda ndetse n'ahandi hatandukanye AFC M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice bigiye bitandukanye, aho bamwe mu bayobozi ba Wazalendo, Abarundi ndetse n'aba FRDC bakomeje kugaragara ko bakomeje kwicwa. Intumbi zikaba zikomeje kugenda zikwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook ndetse na WhatsApp, tutibagiwe Telegram, aho mu magroup agiye atandukanye abantu bakomeza kugenda berekana iyo mirambo yabo ba Wazalendo, Abarundi ndetse n'abandi bakomeje kugenda bashanjaguzwa imitwe cyangwa bamenwa imitwe, nkaho amakuru twabonye nimugoroba avuga ko Ingirwa Generali Mihonya Konokono nawe intare za mutsinze hafi na Kauze Biega muri Katana. Nkuko mu byiyumviro rero AFC M23 ikomeje kugaragaza imbaraga ku rugamba, ayikomeje gukubita inshuro abarwanyi ba Barundi, Abazalendo ndetse tutibagiwe na FDLR bakomeje kwifatanya mu rugamba rwo kurwanya AFC M23. Bizarangira bite rero? Reka dukomeze twumva ibijyanye n'aya makuru, aho mu kanya n'ubundi ndakomeza kugenda mbagezaho amakuru arabagezweho ku murongo w'urugamba ndetse n'andi yose akomeje kugenda tugeraho ya diplomasi, politike ndetse n'andi menshi abagiye atugeraho mu rwego rwa Geopolitics. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, aho ukomeje kugenda ukurikirana amakuru menshi agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabakunda cyane, muri Backgr.